huble iaphi baro ngade marina kashnong trajo ngade na lecture bat ngapriang sngubha iaphi baro sha kani ke channel jonga like terra roots menta kasngi ngan shet ya kini kilang dukur kiba ki paralok jonga kibariya ki ai sngubha nga kanang mangadob yo mat kalongkum no kata kado leng dukur Manpe kirit pi kita belongkong ki konsier ngatarai kani kawai ngalak ban bamar wai briu pi namar bakadai kasien ban nyngkong banga shet ikani kejat do ngalas ngau kende pi tang bahaswa kata ngan pen pi kumno lari yakini kilang dukur Day hakum kini kisam bakar pangken balari ya kini kilang dukur. Token ngan pen ikai no ya kini kayeng basa kini si para. Ini ide ikong he. Bat pet idang kudup kunret. Kani hang ni day kamra jong ikong deng. Bat kani pat kadai ka kamra jong ido-do. Pet kisyong kai kita kiken jajing kang yet berit. Isam kiem deh, kasyat pelun-pelun deh. Pet, hayeng jongki, nak sinakum ni yaki jingtia. Pio la bu kenang deh yaki jaka ban pedem ne ban ka peleng. Pet, hidan arur ki kuneng dukur. Ani wow kata kayeng leng dukur taplong penban kum ka hotel kibun bha ki kamra bat kileng dukur ki osa ila ki jong ki kamra kani hangi pat kadai kamit bamja jongki kila ya tangan pi babli bakal adai kapor bamja ade pet saki wei pat ki kuneng dukur ki roi bha pleng pi pio ki don desa kita ki peleng arteli ki don bok bhamo kini kileng dukur ki don ka barenda ne ka balkani ki paralok nga ki ong hanaba kim ju set kot yakini kileng dukur nre ki pelat bakin helai lu shabar ha kapor men step bat endala dei kapor jan miet pat kin sawan he no shayeng hi dala de enda perkat de ki start pleng pimo Kijur ngan penengkam dah kini kitin ban shet ya kani kaleng dukur ngan sedik pensaw ya kashua kani kamakon bat uni rosemary bat ngakermen ba dah kebat tab bat uni usla kan pensma ubi ya ka ngan sedik pensaw malumala kani kamakon dien bala de ber mulu ba somrit ngan penrung ka oven Kat kadok kadang ka oven mentangan penkre no saya ujur namar kumba pilate gidei ban bam shibun kijur kenang bandup syaj dup kia kamet kapan ngan sedia yaki shua malumala hadu bakinda kejet yakani ku umpenyang badan kani kanar bakan dup syam bat bang maha ngan the dah kane ka chicken stock ban pen yaki kini ki jhur kim slam phi ban ngan shed om tang kini ki jhur nrei bat ki motor de hadian bakilai ngan the pen chinyam no sada kani ka dut snap kor
ni kata ka coconut milk. Badha siya banrano na ding ngan ber khadu saya kamlo bad usomrin. Menta ka kentipat ngan penkre yaw pans die. Ngan king bahaya ka bad ngalat thep mlo bad somrin. Menta pat ngan thep yaw ni upan bangaladep kruat bad bangaladep knyot ya kani ka Kenang manduk pen itinat bat pen mandur bahaya yaw ni upan sedie ngan thep ha kani ka bol bapelun bat ngasa pen kelada kongpong ban sedie yaw ni upan. Wow, ngalatap kelat pitep ya kaleng dukur. Ngatarai kala iaphi menta. Ngatip kala nyngkong ne. Hato kala syubyang hi kampada nyngkong tan. Amo ngada duai haswa banbam. Peit kani kadai ka jamiat jonga. Ni udai u motor, ni udai pan sedie. Bad kani pat kadai ka tu ka do lengdukur ka bangal dep shet ha ka oven. Ngaot kum ni pitep namar bakam bundo met pliang pi. Kani ka do lengdukur ken ka saw kum ka do masi. Bad ka tekstur jong kapat katap longkum kadok nud. Kadon kajingmat bakampernya kadok siar. Kabangi. Peit pioi katap longkum kadok masih bala roast. Tangba kadon kendiat bah kadok med. Ngam day pi banbam tang kado ngadi banbam day ya kichur. Menta kasni ha kajaka kaja ngan bam daw ni upans die kumba bam ki priyoshan ye. Di tangkat tu syapang gani ke jing shet do leng dukur jonga wa menta kasni. Ngin se kendo pat la shenta yaw. Bye bye. Saya Shung Suk Baro. Mas ngawawat glad subscribe haga channel jonga like Tera Roots. Bye bye.